Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berikut laporan keuangan Masjid Agung Palembang, kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang. 1. Kas, saldo kas per tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp17.019.422. Penerimaan kas per tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2023 sebesar Rp12.331.000. Hasil kota amal Jumat dan rawatib sebesar Rp25.016.500. Setoran bidang pendidikan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp2 juta. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp90 juta. Tarik tunai tabungan pendidikan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp40 juta. Jumlah penerimaan kas sebesar Rp186.366.922. Pengeluaran kas per tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2023 sebesar Rp60.150.500. Bisyara pengurus dan pegawai sebesar Rp109.433.000. Jumlah pengeluaran kas sebesar Rp170.583.500. Jumlah saldo kas per tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp8.073.422. 2. Tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang di bank. 1. Operasional Yayasan sebesar Rp355.974.505. 2. Pembangunan sebesar Rp22.149.884. 3. Pendidikan sebesar Rp21.890.703. Petugas sholat Jumat 19 Zulqaidah 1444 Hijriah bersama dengan 9 Juni 2023. Qari Al-Ustadz Haji Samsul Bahri SAG, Muazzin Al-Ustadz Nur Majid SPDI, Muroki Al-Ustadz Dedi Rianto SEI, Khatib Al-Ustadz Haji Ahmad Iskandar Zulkarnain LCMAG, Imam Al-Ustadz K.A. Sofran Imron MBA. Tausiah Subuh Ahad 22 Zulqaidah 1444 Hijriah bersama dengan 11 Juni 2023 insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Faris Al-Attas. Kami informasikan kepada jamaah sekalian, demi kekhusyuan kita bersama dalam menunaikan ibadah salat Jumat, ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan di tempat penitipan atau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Demikian yang kami dapat informasikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Wa ruwiya fi khabaril ma'thur 'anil nabiyil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi khatib akan menyampaikan kedua khutbah Jumatnya. Sehubungan dengan itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berkata-kata kepada sahabatmu ataupun menyuruh orang lain diam, sedangkan dikala itu khatib sedang menyampaikan kedua khutbah Jumatnya, maka yang berkata-kata itu salat Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam, mendengarkan dengan hati yang khusyuk. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin warḍa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. خاطبنا المولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar ini khatib mengingatkan diri dan mengajak jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, karena takwa merupakan satu-satunya bekal yang dapat kita persembahkan kepadanya di hari di mana kita semua kembali. Hari itu tiada berguna harta yang kita kumpulkan, tiada memberi pertolongan anak yang kita manjakan, apalah lagi hanya sebatas jabatan dan pekerjaan, kecuali bagi hamba yang kembali kepada Allah dengan membawa bekal iman dan ketakwaan. Al-Quran mewanti-wantikan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk berada dalam bulan yang mulia, bulan yang Allah istimewakan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah di ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Allah menginformasikan bahwa dalam satu tahun dibagi ke dalam 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang Allah lebihkan. Ada 4 bulan mulia. Bulan Dzulqa'dah
di mana kita berada saat ini di dalamnya. Kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu Rajab. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hak prerogatif Allah melebihkan satu manusia di antara manusia yang lain. Satu hari di antara hari yang lain seperti Allah lebihkan Jumat. Pun demikian dengan bulan, Allah jadikan bulan ini sebagai bulan mulia. Banyak hal istimewa terjadi di dalamnya. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabiullah Musa alaihi salam untuk mendekat, bertafakkur, bertadabbur. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-A'raf di ayat ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Itu terjadi menurut ulama tafsir 30 malam yang diberikan waktu kepada Nabi Musa adalah bulan Dzulqa'dah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan ini pula Allah memberikan perintah renovasi ulang Ka'bah kepada Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putra beliau Nabi Ismail alaihi salam. Diperintahkan untuk membangun ulang kembali pondasi Ka'bah yang sudah porak-poranda sebelumnya. Di bulan ini pula jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan tameng hidup dalam dakwah. Beliau orang yang sangat beliau kasihi. Paman beliau Abu Talib ketika wafat, menurut ulama tafsir, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qasas di ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, sekali-kali engkau tak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang menyampaikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat ini menggambarkan secara jelas bahwa cinta, kasih sayang, penghormatan kepada kemanusiaan tidak tersekat oleh agama dan keyakinan. Nabi begitu cinta kepada pamannya meskipun paman beliau bukanlah muslim, tapi beliau sayang, beliau cinta. Menangis beliau mengharapkan agar paman yang beliau cinta mendapatkan hidayah. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menebarkan cinta dan kasih sayang, tidak tersekat oleh agama dan akidah, tidak tersekat oleh politik dan dukungan dan sebagainya. Momen ini sangat penting bagi kita. Bulan mulia Dzulqa'dah. Kenapa Allah menjadikan ia mulia? Ulama menjelaskan isyarat ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan di mana kaum muslimin berkumpul untuk menunaikan ibadah haji, berkumpul di dalamnya di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Mereka wukuf di padang Arafah, datang berduyun-duyun sebulan sebelumnya, pun pergi meninggalkan Makkah setelah selesai proses dan manasiknya. Maka itu dibuat bulan haram panjang 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sejak Arab sebelum Islam pun memang bulan Dzulhijjah telah dipakai sebagai bulan pertemuan yang mereka agungkan. Seakan Allah menjelaskan kepada kita bahwa wahai Arab,
wahai kaum Arab sebelum Islam, pada saatnya nanti akan aku jadikan 9 Zulhijjah tempat muktamar terbesar kaum muslimin, pertemuan bagi umat Islam seluruh penjuru dunia. Karena kala itu kakeknya Ibrahim telah memanggil mereka untuk memperhatikan, memperlihatkan ayat-ayat Allah, memperlihatkan rasa aman dan memberikan rasa nyaman kepada hamba-hamba Allah. Oleh karena itu dibuat 1 bulan sebelum, 1 bulan sesudah, haram hukumnya berperang. Oleh karena itu bangsa Arab pra-Islam sekalipun telah memuliakan dan menghormati bulan haram. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk menjadi pelajaran bagi masing-masing kita, pengingat bagi setiap kita bahwa ternyata menciptakan rasa aman dan nyaman adalah tujuan misi utama Islam. Oleh karena itu dalam salat kita disyariatkan, begitu selesai kita menghadap Allah, kita ikrar dan berjanji kepada Allah, kita tutup salat kita dengan syiar Assalamualaikum warahmatullah, seraya menengok ke kanan kemudian menoleh ke kiri, seakan kita berikrar kepada dunia dan isinya, aku selesai menghadap Allah dan saat ini aku akan tebarkan rasa aman dan rasa nyaman kepada seluruh entitas manusia. Mudah-mudahan rasa aman dan nyaman tersebut dapat kita ejawantahkan dalam kehidupan, karena dengan rasa aman yang ada, negeri ini akan merasa tenang, negeri ini akan makmur, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا ربكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله كما علمنا أن نحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا عباد الله أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل النبي الأطهار خليفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا يا إلهنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم انصرنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر أمة سيدنا محمد في كل مكان وزمان اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن ترحمنا وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه استعملنا ولا تستعمل علينا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين ولا تردنا عن بابك يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامه الله بعد مد السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا وترصوا وصدق الله بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah astagfirullah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استوى على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد من يكون ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا معين يا فاعل ما يريد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن يتق الله يجعل له مخرجا رزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا المشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحان الله وأنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد